South Africa ngiyabingelela bafethu. Ngibingelela nje namhlanje ke ngomoya odangele. Ya ngevoice note nje siyitholile kuseni namhlanje ke la khona bekunomama osibikela ngobuhlungu benhliziyo yakhe nosiza abhekene nalo. Lokuthi udlelo umntwana ke kabuhlungu. Umntwana wakhe la khona engathi uye wawa eflatini phezulu. Ku 15th floor. Wazeka umntwana ke watholakala ke phansi. Isimo ke sesibucayi ngaleyo ndlela sempilo yakhe ke kwaze wagcina ke kumenela umntwana. But ke nomama ke ubuhlungu adlule kubona abudluli namanje kuyena kumukeleki. Kanti engazuthi nabo abaphathi balibhilidi leli abazange babe nakho ukuthi ke bamsize mhlambe ukuthi ke bazwelane naye kuleso simo sathi samehlela. But ke ngithe mangizwa ke le voice note yakhe ngase ngibuza nami ukuthi hey kubantu abahlala emaflatini engazothi ke lo mkhuba usuyanda lo wokulimala kweingane emaflatini. Uzokhumbula ukuthi einsukwini ezingengake edlule kade kunomashe ebikhona la eThekwini la khona ke abantu bebekhomisa khona into ukuthelo nolaka lwabo ngokudlula ngaze kwengane emhlabeni yawa kulena amabhilidi la eThekwini leftini. Nomndeni ke wawukhala ngobulungiswa so ke abantu bakithi bayaphakama ke bezwelana nomndeni. Uma sengithola nami le voice note ke kuseni sekubuye leso sithombe esinjengaleso ukuthi abantu abahlala nezingane emaflatini engathi ke mhlambe kungaba khona ukuqaphela nokugada kakhulu izingane especially kulama flat lawo uthola ukuthi mhlambe umndeni uhlela phezulu ngoba iningi lama flat asikhatheni samanje amanye awo ukuphepha kuona akusekho ezingeni. Amanye uthola ukuthi ama lift ayasebenza noma wasasebenza zonke and amanye othola ukuthi ke even ngisho amawindi akhona kulula nje ukuthi ufele ngisho amawindi nakuma balcony ngoba umntwana lo bathi uwe kwi balcony lo uwe ebuilding laseGoli. So ke uyabona manje ukuthi emaflatini ngempela standard se safety emaflati ongazothi asisekho sihle singaziyo ukuthi uMasipala noHulumeni bathini mhlambe baqinisekise lokho ukuthi ke inhlalonhle yabantu emaThekwini abahlala emadolobheni ungabe lezi izindlu abahlala kuzona ziphephe ngokwanele yini na. Lokho sekwenza ukuthi ke ngazothi nabo ke abazali mabazi bahlala nezingane eflatini bangaqela ngempela isafety yeingane. Nabo ke nabantu abadala ngoba kukhona ikhawe ke sayibona ngempela even ngisho abantu abadala beyiphosa ngawo emawindini emabuilding bosakazeka phansi. Ngiyakhumbula nje nala kuleli building ngisazothi igama laleli elipendwe ngendaba zamasiko la eThekwini mawubheka ngase Blue Waters. Ngiyakhumbula kunowesimame nje ngithi 3 or 4 years back la wayephosa naye lapha kuleli building. Ngangikhona ke nami ngangibukela impela ngidlula ngakhona eyiphosa efuna ukuyiphosa phezulu lapha. So ke obona ukuthi ke ngempela into esemaflatini ngathi singaba nomthetho ozogcizela ukuthi lama flat aphezulu akwazi ukufaka ama fence mhlambe azokwazi ukuthi avimbe emaflatini ngoba nezinga lokuyibulala kwabantu selande kakhulu. So ke umama kungithintile bafethu ngathinteka kakhulu ivoice note yakhe yabo ukuze umuntu esimame ekhala ngosizo lumehlele. Kodwa ke ngizoyidlala ivoice note ke bese ke siphinda mhlambe ke sicele mhlambe ukuthi sikhulume naye achaze ukuthi ke ucela luphi usizo ngakuthina kaThuleleni. Nesithombe ke somntwana sikhona naye so la nalala ibhilidi laseGoli lelo. Nevideo encane abayiqopha abakhombisa la umntwana khona ukuthi kwaphuma endaweni kanjani ukuze ke kwenzeke lokho kwenzakala. But okwamanje ngicela undlala le voice note nje ngiyithole kuseni. Ukhuluma noNotshwa kwaLanga. Sawubona bhuti umuntu unjani? Ngiyaphila mina. Ukhuluma noNotshwa kwaLanga. Hey bhuti umuntu ngicela usizo. Nginenkinga lapha. Ngokuhlala ngihlala eGoli. Ukhuluma noNotshwa kwaLanga. Nginenkinga lapha bhuti wami ngalinyalelwa ingane. Kwakuyi-1 zika-August 2005 kiwo lo nyaka
nginalo loyingane efletini ebengihlala kilo. Likhona khona la eGoli ngase-Park Station eKing Ransom. Ingane yawa e-15th floor yashona. Mayisishonile ingane. Kwakhosta ukuthi ngithwale imingcwabo ngiyise ekhaya e-KZN. Ekhaya kuseNkandla eqhudeni kwabaloyi. Ngakwenza konke lokho bhuti umuntu ngayithwala ingane ngayoyingcwaba ekhaya. Abanikazi beflethe bengihlala kilo bhuti umuntu abakazi beze bekhulume lutho kimi. Ngisho ukungitshengisa ubuntu. Ngoba manje ngiyazama ukutype ngibhale inkinga yami. Hey, lento ayivumi ukudlula bhuti umuntu ngilimbele. Futhi lento lena ngifisela ngishisa itha sami bhuti umuntu. Ngoba ngisho i-counselling angikaze ngayithola. Ubuhlungu bungidla imihla namalanga. Nabo angisho ukuthi kuyicala lapho ukuthi ingane yawo efletini. Kodwa njengabantu esasihlala kibo bhuti umuntu ngoba ngiphumile kule nyanga edlule. Ngo-August kwakumele ngiphume ngathi ngibaphi notice badla ngikwazi ukuphuma ngingazange ngibaphi notice kuzomela ngishiye ngibhadala irent. Nokwangiphoqa ukuthi ngiwuhlale inyanga elandelayo uSeptember ngawuhlala. Ngiphume I think beku-October ngiphumile khona ke. Ngaza ngathola enye indawo. Nakhona mase ngiphuma kwangingasekho mnandi. Wawusungathi ngumuntu oyisigebengu oxoshwayo. Sekuthiwa ngiphume vele ngisafuneki lapha yana. Into engizwisa ubuhlungu bhuti umuntu abazange bezwelane nami. Ngisho ukuthi ingane babezoyivusa noma babezokwenzani ukuzongikhalisa betshengisa ubuntu nokuzongiduduza nokungithwalisa umncwabo nje ukuthi bengisize bengilekelele ukuthi ngithathe isidubu somntwana ngiyosingcwaba ekhaya. Abazange beyihluphe nanamhlanje abakaze bekhulume nami. Okunalokho bekune-deposit yami okumele ngiyithole mangiphuma ngithi bawubaphi inotice kumele uthole i-deposit. Bayidlile kwalowo deposit bangitshela ukuthi kumele bepende iflat. Ubulungisa bhuti umuntu wake butholanga ngomntanami. Ngoba ayikho nje into eyenzakalayo. Ngisho ukuze endlini efletini bezokhuluma nathi ukuthi iphephisani ma umntwana siyazwelana nani. Lutho bhuti umuntu bungathi kufe inja yibo. Into engicelayo bhuti umuntu ngoba angikhona ukukhuluma. Bengicela ukuthi ungisize ngibona basiza abantu ngabaloya. Kunobhuti lo munye engibona nisizana naye oyiloya. Bengicela ukuthi ma ningakhona ningihlanganise naye ngikwazi ukuthi ngikhulume naye angisize. Ngoba ijustice for umntanami ngiyayifuna. Kodwa angazi ukuthi ngizomela ngiphume ngibhekephi ngoba omunye besimtholile lana eGoli okuthiwa ubaba uMkwena. Angizi ukuthi ungisizile ngoba uthatha i-deposit di-2000 akaphindanga wabuya kimi. Manje angazi ukuthi ngizothi ngenze njani ngimemeze pha makunjena. Bengicela ukuthi ngingangisiza yini bhuti umuntu manje ngangitholela nje iloya elingangisiza kule nkinga engibhekene nayo. Ngoba nabo betazi beflat bekumele kukhulume ukuthi siyabambisana ubuntu angibonanga kibo. Ngisho ukungikhalela na even abokhithike engihleli nabo efletini ukuza nje bezokhulumisana nami bengikhalisa ukuthi ma umntwana siyaxolisa ngokwenzakalile nathi bengingasinhloso yethu. Akaze bhuti umuntu bekwenze konke lokho. Kunalokho ngithe mase ngiphuma bese ngixoshiswa kwenja sekuthiwa ngiphume vele ngisafuneki lapha. Ngakutshela lo bhuti lo wayesho lokho kimi ukuthi nikusho kanjani ukuthi ngisafuneki lade ngumhlali ngibhadala irent. Angikaze ngingahlali ngingabhadala irent mina lana. Ngoba sengilindalelwe ingane senikwazi ukungitshela amagama ukuthi angisafuneki. Ngisafuna ngisathi masithutha ilift yasitaka nathi. Wakhosta ukuthi impahla zami zisale ngizoyiqedelela ngakusasa. Yilanga kusasa sebengitshela khona ukuthi ngisafunani lapha ngoba ngiphumile angisadingeki kulela flat. Angimelanga ukuthi ngabe ngiseselapha. So yonke leyo nto ngizwisa ubuhlungu ukuthi kusho umntanami kwakufinja kibo. Ubuhlungu engibuzwayo ababuzwa. Into engicela ubhuti umuntu bengisacela ungihlanganise namali oya. Ngiyilwe ngomthetho ngoba kwakumele nabo ukukhuluma ukuthi bangithwalisa umngcwabo womntwana. Bengisize indleko zomntwana ukuthi umntwana khona ukusuka la eGoli ayofika ekhaya eNkandla. Azange beze beyihluphe. Azange beze beyihluphe namhlanje baze bekhulume next nami.
Manje ngizama ukulinda indaba yami ye-deposit ukuthi bengibuyisele i-deposit yami, bathi ngeke ngize ngiyithole ngoba kumele kupendwe iflat ekade ngihlala kilo. Iflat engangena kilo lingazange lize lipendwe bhuti umuntu. Ubulungiswa eSouth Africa bukho. Angazi noma buka khona yini ukungisiza. Ngithole inamba yakho la ku-YouTube, ngayisave ngathi ngcono kwengibhalele nanawe ngoba ngeke ngibona ubasiza abantu bhuti umuntu. Kunobhuti loyo ojwayele ukuhamba naye, bengisacela ningixhumanise naye. Yinto engiyicelayo bhuti umuntu. Ngiyobonga kakhulu mangathola ukusizakala. Ngiyabonga. South Africa lona kusizi lolu-ke lukamama, nami-ke angivuse ngalo namhlanje ekuseni. Yabo, njengoba ngisho ukuthi umoya wami nje wonakele nje ukuzwa lezi ndaba ezibuhlungu kanje. Usisi-ke angizange ngibe lokhu ngihesitate nje, ngivele ngamfonela semthaya ngakhuluma naye and ngamthola ukuthi ulimele nje kakhulu and akukhopheki kuyena. And okungijabulisayo-ke ibona laba beflethi-ke ongazi ukuthi-ke shuthi ubuntu abukho kubona abasebenza nje imali, ngoba imagine njengoba ehlala eflethini ingane iphume kulona leli flethi ukuthi-ke lezi nsukhu ayihlalile zonke ingane engasekho senqatshiwe bezinjani ukumlimaza engqondweni, because phela usabuka la ingane yakhe ephume khona. Uma evuka emsebenzini ephinde ebuya onaso isithombe sengane yakhe mhlawumbe imjabulele ebuya emsebenzini, but-ke uma ebuyela kuleyo ndlu esazi ukuthi ingane yakhe ayisekho and futhi ihambele khona la, ngabe ubuthongo bebufika yini, bese yona-ke i-management yeflat yenze lento eyenzile. Ubuntu nje ngikubuza ukubona, because lokho okunye angeke sithini mhlawumbe sithi-ke kukhona mhlawumbe iphutha abanalo bona ekuhambeni komntwana, ngoba umntwana laphana bathi wagibela yena ku-18 neyibekiwe laphana, waphuma kwibhalkhoni wayotholakala-ke sephansi. Kodwa-ke ngizomfonela umama naye sike sikhulumeke naye sibone ukuthi-ke yikuphi-ke esingakwazi ukuthi simlekele ngakho. Uma singakwazi, singaba nawo amandla ukuthi alekeleleke, ngizocela nje ukuthi ngimfonele. Njengoba ngithina-ke South Africa, ngicela ukuthi simfonele-ke umama sikhulume naye. Ngicela nje ukumfonela nje manje. Yebo umuntu. Yebo, sawubona ma. Yebo. Ninjani sisi? Ngiyaphila wena? Ngikhona. Ngicela ungiphindele amagama. Kwami ngikhuluma nobani? Unonhle wakalanga. Kephi ma? Ngokudabuka ngibuya enkandla eqhudeni kwabaloyi. Oh. Kodwa ngokusebenza ngapha eGoli. Okay, nifike neGoli? Sekuneminyaka ngafika. Kodwa kuleli flethe bengihlala kilo la kulimelele khona umntwana bese bengizokwenza 3 years kulo December. Okay ma. Sithole ivoice note yakho ma ekuseni. Wenze njani sisi? Naku kusithela nje ngenyembezi nangozwisa nendaba obuhlungu kangaka ma. Hey umuntu. Izo nje inkinga zakhona la emhlabeni. Ngizothi nje kushuthi kodwa lento yenzeke kushuthi ngoJuly nge-31 ngoba umntwana nge-1 ka-August bese semoshari. This year? This year, kiyo lo nyaka. Okay, 2025. Yeah, ngoba sizokwenza inhlambuluko yakhe sicabanga ukuthi kuyenza ngoDecember nje ekhaya manje. So kushuthi sasihlele endlini nomntanami. Ngizothi umntwana lo limalile umzukulu kimi, umntanami. Oh, okay. Kodwa ubethi mama kimi ngoba ezwa laba abantwana bami abawuthi bethi mama. Oh, uma wakho uphi? Uma wakho usemsebenzini njengamanje. Oh, uzalwa wena? Uzalwa yimi wakhe. Oh, nonke nihlala ndawonye? Sihlala sonke ndawonye. Yes ma. Shuthi-ke umntwana ngalelo langa lelo sasihlele ngalo kwase-8:30 sibhekele istory ngoba wafika nje ngingakashayi 8:30 wathi ixoli ngilambile. So unoxolo wasukuma wamenzela ukudla wasiphakela sonke nje endlini su-3 kuwumntwana unoxolo nami su-3 endlini uma wakho umntwana. Amphakela ukudla adle nathi sidle ngapha sibheke i-TV thina. So une-tablet akadlala ngayo amagame, ubhizi uzibukela amapopa yakhe-ke ko-Superman nani. Uhleli ngala e-sitting room. Hayi mase zithi 8:30 ingena istory.
ngizwe ifoni yakhe iquiet unokurasa ngefoni avula ivolume ngithi noxolo kwa quiet kangaka unathi akagangi ngoba silokusebenzisa ihasi masibalekela ukuthi ugesi ungamosheki yabo. Hayi ngithi awubheka umntwana akagange nekitchen engazavula ihasi ahamba yomcheck athi hayi mama unathi akekho ekitchen nase-bathroom futhi ngimbhekile akekho. So mayisebuya ufesana nebalcony uthi hey mama iminyango webalcony uvulekile. Ngithi mina pho lo ophambili umnyango efront uvaliwe yini athi ukhiyiwe maloyo. Bese ngithi pho umntwana upha ubheke ebalcony akekho ngaphandle bheka iglass uyabona abheka athi mama ngimboni abese gibela kuneyitini sayifica khona lapha phezulu 3 ezilapha lezo zibonayo nje nalapha ezivela kwivideo agibelekile athi mama nangi awunathi phansi. Mangiphuma nami ngigijime ngiye khona mangithi nanga umntwana phansi ulele ubheke phansi ngasisho isikhalo bhuti umdu ngasisho isikhalo kangangoba ngangifuna ukuphuma ngayi balcony ngiyolanda umntwana kwaqhamuka abanye obhuti abawomakhelwane bathi no sisi ungayenzi lonto leyo siyacela hayi bengivimbeke umntwana nami esekuqala yini aye phansi mina ngivele ngibe weak semthani ngiqhaqhazele xega amadolo ngingasakwazi ukuthi ngehle kodwa ngakwazi ukuthatha ifoni ngifonela usisi wami ohlala kwelinye iflat la kuthiwa isibhedlela igeneral khona ngimfonele ngimtshela ukuthi thabile sinenkinga ngicela niphuthume unathi usewile ebalcony ayina ngempela bafika bona kuqala kunami ngaze ngehla nami sikwinesikhashana namhlanje mangehla ngisebhizi ngisafona ngifonela cousin bami ngifonela nje abantu around ifamily ekhona la eGoli ngizama ukufonela yona ayibese ngiyehla mangehla ngiyafica lapha kukhiyiwe umntwana uyileke khona amayesha uthi waya kuma security wathi ucela bavulele ngoba wawele 1 la wela khona la kuvela khona ivideo ichaza khona ukuthi wawela kuphi. Hayi mayemvulela kama security ngathi abese yamkhiyela unoxolo ngaphakathi yedwa A1 sifike thina as a family sithi sicela ukungena siye la kwele khona umntwana bethi akusavumeleke ukuthi ngine umuntu bese lithe lami ebhuti umntwana nami mncane ukuthi engabhekana nalesi simo abhekene naso njengamanje kudingeka thina abantu abadala esiyifamily ukuthi siyobona ukuthi kwenzakalani yabo beqale abantu mangifika phansi bengikhohlise bethi hayi umntwana uyethu usaphefumula hlisa umoya mama bangangikhala ngihlona uyibamba. Hayi bese ngithi mina ngicela ukuthi ubhuti usivulele ezifamily lo oyisecurity shemo omunye ubaba wathengisa ubuntu wabamdala wakhona ukuthi azivulele singene ezifamily ngoba phela abantu basebebaningi wathi ngicela kungene ifamily kuphela singene nangampela ngathi mangifika umntana ngamthola esembuziwe ngoba iambulance yafonelwa yafika yangabe samthatha athayi sekubhidile vele. So into engizwisa ubuhlungu ngikho lonke umntana nami ngaleso sikhathi waye1 kwenzeka yonke lonto leyo ebhizi lapha uthi wayebamba umntana wakhe uthi wafika ibhithi sashaya kancane isaphefumula. Okay shuthu usecurity mayevula abantu abaya ngale abokhithika kunokhithika abawu2 eflatini lethu uthi abokhithika futhi baya ngale wasithi ngicela kufonele iambulance uthi ukhithika oyi1 impendulo ayiphendula wathi hayi noma singayifonela iambulance angeke aze asinde lo mntwana owe15 floor uthi ayasho kanje mama ngizumbuya wami uthi lapho inhliziyo yomntwana iyashaya ishaya ngamanje futhi vele ayisishayela ukuthi izostopa vele uthi athi hayi noma singayifonela iambulance sisi ngiyefana le lo mntwana owe15 floor ngeke aze asinde already ufile lo mntwana lo mzuzu ukhuluma ngawo umntwana nawe ingane vele. Okay mina bese ngifikile ke sengiyabona vele ukuthi umntwana sekubhedile simele khona ukuthi hayi ize ilokhuzane laba basemoshari bemthathe umntwana besibuza ukuthi kwenzakaleni silichaze nje udaba zoba silichaza ukuthi hayi umntwana besihleli naye ukuthi kwenzakaleni uvule nje umnyango wagibela ngapha ezitinini wawela ngale bebuza amaphoyisa bengaxabananga namuntu bengamthethisanga sithi no umntwana omncane lona bengaxabananga namuntu beze bebuza ukuthi ubaba wakho kuphi sithi hayi usemakhaya KZN bese phela mhlawumbe ngenze ukuthi babo wengane uxabene noma wengane wazolahla ingane sithi no umnyango lo phambili efront ubukhiyiwe namanje nje uvulwe yithu basesiphuma sesigijima sesibonisiwe. Hayi unoxolo bese ngitshela ukuthi imama amazwi abekhuluma abokhithika bawuthule la fletha ngilikhulu kakhulu uthi lo muntu ukhithika bekakhuluma nalo munye ethi eish sivelelwe kuwele engane yase15 and ubaba wakhona unamaloya ngoba kunenkinga ukuthi uma unokureport eflatini uthi mhlambe umpompi uyalikha amanzi bengeze ukuzo replace lonto leyo. So umuntu lo ngihlala naye akusi ubaba wengane nami ngiseke umuntu engithandana naye ustep father kusho yena wa report lonto wayireport ngamaloya kuze beze bezoyilungisa. So bakhuluma lo background emva komntwana ukuthi hayi sivelelwe lo baba wale ngane unamaloya.
so kusho ukuthi uzosigijimisa ngamaloya futhi ngingakunaki lokho bhuti umuntu bangisanile lo mntwana ngilungise ngiyenze yonke into ukuthi umntwana isidumbu sehle siye ekhaya nakhona lapha kuvela umuntu wayena ukhithika kaze vele kimi umuntu aba nobuntu lapha engimbona ukuthi waba nobuntu yilo phethe ama security ngoba ngisho nasebusuku isidumbu singakathathwa wathi bafethu nina befamily ngicela nibuyele endlini ngoba kuyabanda sekulate kuzothi ngingafika imoto yemoshari ngizonifonela nginitshela ukuthi yehlani nizobona umntwana mase bemthatha hayi nangampela sabuyele endlini sahlala ezifamily uyathi imoto eyidumbu sifikile uyasibiza namaphoyisa esekhona wathi yehlani nize phansi sehlake saya phansi hayi ngitshela ukuthi hayi mhlambe ngoba into eyenzeke ebusuku mhlambe kusasa bazofika bezokhulumisana nathi ezifamily noma nje bona laba abakhona around laba okhithika bonke nje laba abakhona la eflatini hayi kuthule ke ngingezi umuntu hayi ngize ngithatha umntwana ngimthathe ngimuse emakhazeni emathole ngimsuse emathole ngimuse ekhaya ngiyomnqwaba ngibuye mangibuya ngoAugust sengithini mina kuye ngiya khona eofisini labo ngiyabatshela ngithi hayi mina angizokukhona ukubhadala irent this month ngoba ngibuye ngqobo umntwana bona ngalo bathula bayifika akekho noyiwani ozakile bese bethi hayi siyakwazi lokho sisi kodwa ngeke khonakala ukuthi ungayibhadala irent iyafuneka bese ngithi hayi sisi lo sisi engakhuluma naye ngoba ngine deposit yami engangene ngayo mawungena eflat ngibhadala ideposit ubhadala nerent ngicela ukuhlala phe kwedeposit yami bethi hayi akukhonakala lokho ngoba ideposit kwenye account ngithi kanjani ngoba mina ngibhadale kwi-account eyi-1 yonke imali ideposit nerent akubhadala ku-account eyi-1 ayibona ukuthi siyadonsisana ngamazwi ngihambe ngiyobhadala irent ngithi kodwa ngibuye ekhaya ngibukushonelwa umntwana nginamali ayi ngibona ukuthi ayishuthi ngizolala estradini angivele ngikhokhele irent yakho noba phela bayakhiya uma ungakhokhanga futhi umuntu nangampela ngihambe ngiyibhadala irent ngihlale ngithi-ke ngicela ngipha nephepha le-notice bethi uyazi nje i-notice isebenza kanjani ngithi ngizofaka i-notice ukuthi ngizophuma next month bethi hayi besisho ukuthi uma uthi uphuma manje ngikukhonakala ukuthi uphume manje ngoba i-notice akusiphanga uzophume next month shuthi beku-August ngibatshele ngoSeptember-ke ngibhale i-notice ukuthi ngoSeptember ngiyaphuma naku-notice ngabhala ukuthi i-reason eyokuthi ngiphume angisakhoni ukuhlala lapha ngine-trauma njalo uma ngibuka ibhalkhoni iyabuya imemory ukuthi umntanami wawela la hayi bevume-ke lokho ukuthi ngibhale i-notice bala ukuthi ngihlale phe kwe-deposit yami ngoba ngacela ukuthi this month ngicela ukuhlala phe kwe-deposit yami bala bathi kukhonakala kwenzeki lokho i-deposit ngiyithola mzwane sengenzani sengiphume nangampela ngabhadala irent ngahlala uSeptember ngo-October sekumele ngiphume ngeyi-1 okay nangampela ngabatshela futhi ukuthi ngiyaphuma what was fine ngamove impahla zami ngathi nje ngisephakathi nokuthutha impahla ngisathi kufaka ama-fridge nemishini yokuwasha eliftini yasitaka ilift dudumu sahlala eliftini mhlawumbe 2 hours yonke sazisafonela ukhithika wakhona omunye wathi kusamelwa ngazi abantu abazosuka kuphi omunye umlungu ozobuye ezolungisa ilift sazisaphuma ntambama sekulate ngathi yobe impahla zami ziningi futhi ngizothatha lezi ebenginazo eliftini ngihambe nazo lezi esendlini ngizobuya ngizithathele ngakusasa ngikhiye ke endlini ngihambe ngakusasa sesiyabuyela nomntanami siyolanda impahla lezi ezisele isikhathi besingakabanika ngithi vele singakuthini sathi masingena ukhithika yena lo wayethe kumntanami already lo mntwana ufile noma singayifonela lo ambulance leyo ngoba uthi umntanami umuntu wazafonela i-ambulance ubani i-security le ngisho umphathi wama-security uthi uyena wazafonela i-ambulance na ukhithika babebhizi behleba nje emva kwami background yakhe besho khona ukuthi lo baba walengane unamaloya isivelelo hayi ngingakuna konke lokho ngikudlulisa bavele nami ngisalimele lo mntwana okay ngelanga lokumuva ke sitake ne-lift mase sisitake ne-lift siphume late sekusho sekumnyama vele abantu sebebuye emsebenzini sekuyaphithizela ngivele ngiqashe imoto ithathe lezi impahla beziphansi kuphela lezi ezisele phezulu ngithi sizobuya ngixola silande kusasa nangampela ngakusasa sibuyele sithi siyoyithatha impahla unoxolo angitshela ukuthi ukhithika umbizile wathi nisafunani lana ngoba nina nisafuneki why lokhu nehlane niluka niphithizela niyazi ukuthi nizoba necala ngalento eniyenzayo yokuthi ngiphe inotice nathi ngiyaphuma unoxolo bese shuthi hayi uma izolo bebesimove izolo kwasitaka ilift saphuma sekulate impahla zakhe ezinye isilela siqedelela impahla wathi into efunekala isikhiye sicela nisibuyisele isikhiye okay bese ngiyahamba ngendlini ngifike ngiphuthe yonke into yami ngikhiphele ngaphandle ngimele ilift ukuthi ngizifake eliftini hayi mase ngizoqeda bese kufika lo munye ukhithika wesibili lo bengekho afika athi uzolanda isikhiye bese ngimlami limbuza ukuthi hawu manje seningixoshe ngathi ngiyisela engathi khona into engiyimoshile kula iflating leni ekubeni kuyimi umuntu olinalelo umntwana
nathula anangeza nokuzongikhalisa nokuzongililisa wathi ayusisi ungazongitshela lokho mina ngizokwenza umsebenzi wami ngicela ndisikhiye seflate hayi ngibanika isikhiye sabo ngikhipha into zami ngihambe abese-ke kumele ngingabhala i-email-ke nga-following day ukuthi hayi ngiphumile iy'mpahla zami ngiphume nazo zonke ngisangicela i-deposit yami athethe lo khithika lo wayo uzolanda isikhiye athi yonke into i-right akumoshakalanga lutho ngoba uma kumoshakalile ifastera or yini uyabhadala i-deposit bayayithatha abesethi-ke hayi akumoshakalanga lutho usandile athi hayi sisi yonke into i-right sharp ngihambe-ke sengiyabhala-ke i-email ngiyabatshela ngakusasa abalungu bakhona ukuthi hayi ngicele i-deposit yami oba ngiphumile efletini yonke into uthe usandile i-right hayi bengangiphenduli ngalolo langa the following day elandelayo bengiphendula impendulo bethi i-deposit ngeke ukwazi ukuyithola ngoba imali yakho izopenda i-flat le deposit yakho izopenda i-flat ngithi kanjani ngoba ngathi mama ngena mina kulelo flat lalingapendiwe ngoba mina ngangena komunye ubhuti owayephuma wakamchunu naye sethola indawo eJoshko kwathiwa ngeke aphume engaphangi notice bangafuna umuntu yena so yena wazotshela thina ngoba uyasazi ukuthi indawo besiyifuna wathi ephuma semdeni nathi sangena semdeni angizange ngithole kupendiwe mina la eflatini leti mase ngizongitshela ukuthi nina nifuna ngithatha imali yami ngizopenda ngayo iflat so nje isimo engibhekene naso yileso bhuti umuntu ukuthi abahlali abanikazi beflat akaze nokuthi sinikhane halfway bethi hayi sizokuncedisa ukuthi sithathe umzimba womntwana or sizokhipha okuncane sizokukhalisa futhi ngangadingi nemali ngalesa sikhathi oba ngangihlangahlangene ngangidinga nje ukuthi kube nobuntu bezokhala kanye nami bezothi siphephisa sisi igama nje lithi phephisa likhulu kabi emntwini kodwa kuzange kube bukho noyi-1 even namhlanje akaze kube kuphi noyi-1 kwa deposit yami ngiyitholile kuthiwa ngeke ngize ngiyithole ngoba-ke kumele kupendwe iflat okusho ukuthi bona bayakwazi okumele kuze ngakubo nokuthi mina ngisafuneki ukuthi ngingene lapha ngoba ngiphile inothisi yokuphuma sekuyicala mina senginecala lokuthi why ngifunani lapha ngiyasho ukuthi ngizolanda iy'mpahla zami ey'salile izolo i-lift iye yastaka ngithi umuntu obezovula i-lift usuke ekudeni ngize ngaphuma sekulate ntambama isimo nje sinjalo bhuti umuntu engibhekene naso ukuthi ayi angale ngeke bemvusa umntanami vele already ulimele ufile kodwa nendlela abangichithe ngayo bangichithe ngathi ngifelwe umntanami ngathi hayi lutho kubo kufenze into abangayazi orinja kwanami sengizoxoshwa kabuhlungu mase ngihamba sekuthiwa angisafuneki laphana ngizofunana umuntu nje ngibasabe because since ngafika lapha kaze kuthiwa mina nginelanga ngingabhadalanga ngayo i-rent every month iqhubeka ngibhadala i-rent mina kodwa indlela sebengichithe ngayo mase kumele ngiphume usungathi ngisigebengu sekuthiwa sifuneki ngithi angifuneki ngaliphi yiphi into engizoyithatha ba yonke ifenisela ifenisha yami akukho kwene ngihamba nakho okwene mina ngizothi mase ngiqeda ukuthatha impahla zami ngishiya isikhiye seni iyo into engizoyenza kuphela ngishiya isikhiye nangampela ngathi mangishiya usandile wayesekhona ezosilanda wangitshela ukuthi ngingamtshela indaba eyiningi nakahlangana nalokho kwenza umsebenzi wakhe uzofuna isikhiye seflat kuphela amaphoyisa mama kuyona yonke lento akephi afike kwenza uphenyo wawo afika unebusuku ezobheka ukuthi kuphi ne-floor nokuthi bekwenze njani akakhona umuntu omphushile umntwana ngoba lo okuthiwa ophethe icala engathi sengibuye ekhaya ngaya kuyena wangitshela ukuthi kuzomele i-postmortem ezochaza ukuthi umntwana ubulawe yini ngenze ukuthi umntwana uphushiwe wafika phansi esefile ngamtshela ngathi bhuti akekho umuntu ophusha umntwana besu-3 kuma umntwana nomntwana nami ugogo womntwana besu-3 endlini akekho umuntu akwaphusha umntwana nalo postmortem ayikaze ibuye uthulekile nje bathuleka lapho nje i-counselling kumele ngibuyele khona e-police station ngiyobuza angazi nayihambe i-counselling kodwa lutho bhuti umuntu lutho umama womntwana unjani hayi naye ngiyakhuphukela ngoba kwamanye amalanga siba right kwamanye amalanga kube kubi into enjalo nje ubaba womntwana yena unjani uthini usekhaya na uhlale balisa nje thi uyamangala ngendlela okwalimala ngayo umntana uyafisa ukwazi ngithi mangimtshela lokho engimtshela khona naye angakholelwa ngikho athi hayi mina into engitshela yona ngakayizwisisa ukuthi kwenzakaleni ngomntana ngoba even nami bhuti umuntu wenganisa endlini ngiyafisa ukuthi ngazi ukuthi kwenzakaleni ngoba kunanamakhamera-ke kulela flat uma ngibabuza ngithi ngicela
nisivezela noma amakhamera ukuthi kwenzakalani ngomntwana bathi la okuwele kakhulu umntwana awekho amakhamera basho njalo bathi amakhamera just ashala emaphasejini nasemaliftini in front ngapha eback ngapha akawela ngakhona umntwana ebalcony bathi amakhamera awekho awasebenzi awekho nje at all. Okay, ngizwe ukhuluma ngendaba yabameli bethi caretaker ngazi ubaba walengane nabameli. Umkhulu futhi ngizothi umkhulu kodwa kuyistepfather kumntanami. ufanele uye wazama wahamba amaloya une-legal wise yakhe wahamba wayakhona base bethi angeke thina sikumele kuyo yonke lento ngoba umntwana lo ubize ngiseyinini akasiwo umntwana lo kuma umntwana wakamanqeba umntwana. So wena umfukeni isibongo sakho so ngesikwazi ukuthi singakumela kulowo place leyo ngicela ukuthi ufuna abameli abanye ngaphandle ngoba yena uyayibhadala every month. Ngoba la izolo bengile kibo ngithi ngiyojoinisa umntwana ngifuna ukufaka umntwana kiyo illegal wise yakhe leyana base bethi kimi ke angeke singayithatha singamfaka umntwana wakho ngoba useneminyaka engaphezulu umbhadalele kodwa inkinga le case yomntwana ngeke sisakwazi ukuyilwa ngoba i-case esiyenzakalile. Thina into esingamnceda ngayo sizomnceda kwi-case engenzeka after 3 months esejoyinile kithi. Kwaba into kanjalo ke lo bhuti omunye sasimtholile naye simthole ngomunye umuntu wagcina ukuthatha i-deposit nje 2000 wathi uyovula ke i-file yakhona lokho ahamba lokho akazaphinda buya. Okay, mina judging from what I've saw mangibuka ivideo laphana ngithi niyasho ukuthi bekuna nala amatsha abekiwe etini. Yes. Okusho ngenzeka ukuthi umntwana mhlambe wagibela khona lapha. Yes. Wagibela kizo. Mhlambe wakotela laphana wesiyashibilika ngendlela ashibilika ngayo yabo. Nekhona phela kubonakala kunjalo ukuthi wagibeleza itini lizana. Nazo esingazazi ukuthi ezigaba noba sayifica khona laphana nathi. Angithi ke ngicheka lokho njalo so that maybe mhlambe ngokwamaphoyisa na investigation yakhona mayisibuye outcome mhlambe ngathi there's no foul play la ngiyalinganisa. Ngoba nobudedengu bokuthi kube khona lezi ayitini zingasuswa laphana yabo. Zihleli angazi phela ko caretaker nabo ukuthi zizeyibekwa lezi ayitini laphana kwakuyini inhloso yazo. And number 2 uma uphuma ngithi kuba nomuntu ozocheck eflatini. That's why ngisho caretaker ndese. Uthe naye lo uchecker lo yena lo ulokhuzana yena lo bhuti lona enganginayo ezolanda ikhini. From thina singakafiki kwakumele lezi ayitini zisuswe ngoba akusize eze thina asikwazi ukusisa into esingayazi ukuthi abani ngoba sifice khona vele. Sifice kunomunye ubhuti obehlala khona manje bephuma nabo bathi bayifica khona ngoba wayeza yena lo bhuti esahlala naye lapha nokuthi ngimtshela isilina lo mntwana ngiyambuza ngithi ngithokole ezitini ezikabani utype sis nami ngisifice ezila vele. Shuthi wonke umuntu ofika lapho noma namanje noma mangathiwa siyahamba siyakhona uyifica futhi nawe isekhona. Oh, kanti itini zabathakathi lezi nalezo uyifica namanje noma singahamba siphinde sithi siyakhona ziyotholakala zilokhu zikhona. Nakho la ngiyazibuza manje ukuthi lezi itini ezibekwe kanje. Number 2 ubone ukuthi kulimali ingane ngazo lezi itini we-building manager. Awunithayi futhi ngani ke. Kuze mhlawumbe nolandelayo mayifika nabantwana besafe. Ngoba nathi size saphuma phansi nasingabe ngo-August uSeptember sihlale wonke zikhona lezi itini ngaze ngazophuma ngo-October. Yebo. Nana ngicabanga futhi ukuthi niyesose after sekwenzeke lento. Ngiselani bhuti umuntu bangiyihambela nama ngihleli asahleli kahle. Nakhona ngeke ngisusa into engingayazi ukuthi kabani nini mayiseyifuneka ngoba phela mawumoshile kuzothuka ibanga deposit yakho. Awazi noma eze building noma ezomuntu wayehlala khona angazi. Uzothi uyayithatha uyayilahla nini kuthiwa ithi nezazila ziyafuneka. Sekumele uyibhadale uyikhokhe. Ngoba phela ziyingozi maze kanjena ngathi akho ngisho ifence etholi amabhedla kade abeke kwibalcony lapha. Angazi ke bhuti umuntu ngoba lapha yakubonakala kunembobo ungathi kunento yakho. Ubonile kwivideo yebo. Bese kuthi yabona kulesi sithombe silandela umntwana engisishuthile. Kwamanye ama-floor akhona lamabhaqla lawo kodwa wavalile futhi yonke indawo. Mawungabheka nje la ishuthe khona i-building lapha yakulesi sithombe silandela somntwana kukhona la ungathi kunama ifence levalile ibhaqla. Kodwa ihalf futhi nakhona. Okusho khona ukuthi mhlawumbe yakhishwa noma kwenzakalani nama ngazo bathi nasayifica ivele ingekho masifika thina lapha. Okay, on our side ukuthi ne phela nakho nesegoli ma yabo.
thina siseThekwini on the side of i-counselling mhlawumbe ne-therapy ngoba ngokwengqondo niyadinga ukuthi nilithole oluleko yabo nikwazi ukudlana ukusimukela nidlule futhi kule simo senganiphazamisi yabo ngoba uma ningayitholi i-counselling izonilimaza le nto yabo. Kunjalo bhuti umuntu ngoba ngelinye ilanga ukuvuka impela uzizwa ukuthi namhlanje akuvumi. Ya izodinga niyithole angazi sadinda kogoli yabo ukuthi mhlambe who can we ask ukuthi alekelele ngalapho yabo. Ngoba thina singapha eThekwini abantu esinabo abasilekelelayo uDr December Mpanza yes bangapha eThekwini lapho ebengeke nje ngihesitate ukuthi ke I can refer you icase yenu kuyena ukuthi akwazi ukuthi anilekelele yabo. But nje kubhlungu okunehlele ma. Angufiseli ngishisa ithasami. Yabo. And umntwana besekhulile uyambona nje phela kusana ingane phela besethanda ukukhula umntwana. Bekhulile futhi ehlakaniphile basho esikoleni babesho bethu behlakaniphile unathi. Uyish. Yeah. Okay. Esayidini lethu kwathuleleni uzocelani ma? Bengicela nje ukusizakala ukuthi mangingathola mhlawumbe ama-lawyer angangisiza kule case ukuthi ngilwisane nalabo abantu be-flat ukuthi kahle kahle i-justice for umntana nami ngiyayidinga plus ne-deposit yami ngiyayifunda. Okay. Yinto engiyifisayo nje ukuthi bengisize ngoba naloyo ngangithi ngimtholile nawo khona ngangimulayela lo muntu ukuthi hayi mhlawumbe ngakusiza lo bhuti lokamqwele. Wagcina ethatha i-deposit wathi usawuvula i-file namhlanje akaze aphinda abuye nokungifonela akazangifonela. Ngoba lo ivideo nje lo izwayo yayenziwa uyena elapha efletini. Since ngamgcina ngalelo langa lelo. Office lakhe anikaze niyeni? Angaze ngiye mina khona e-ofisini lakhe. Angithi ke ilo nokuzama nje ukuthi ngimfonele ngibhalele ku-WhatsApp angangiphenduli. No ilelo ke iphuthe lenziwe nje abantu abaningi mabe ethi nginommeli wami but ke bese ke bedependele efonini kakhulu kanti umthetho uthi iyakene office yabo. Ungadependele kwefoni because even noma ngabe kuthiwa ke khona la khona ongagculisekanga khona ngezenzo zakammeli osumfakele icala ko-LPC lekomidi baphethe so ke kubheka ukuthi ukwazile nokuye office kuyena yabo. Uma uthi uzothi nodependela kuphela efonini kuphela no kuye kungezwakala isisindo se-complaint yakho kanti kuyabalekela ukuthi uye office noma ungamficanga ngithi office lakhe khona o-PA wakhe no secretary lo uzofika ushiya message lokho kuyasho ukuthi ufikile therefore sekumphoqa ukuthi yena ke akucontact yabo ngoba ubongeke uvele uvakashe nje ngathi uyazula uma uze office kuyena ingoba ubuzofuna ama-answers angithi yabo ne-update njoba usuvula ifile kuyena ngithi usukhokhile imali. Ngizothini ngesikhathi ngingakakhokhi bhuti umuntu wayekhuthele lo muntu engifonela engitshela khona ukuthi angihlanganise khona ezokwazi ukuvula ifile. Ngani baba nginede nje ngimnike lo mali le 2000 kwawuhamba kakhulu nomphela phindanga wabuya kimi noma ngithi ngiyam-WhatsApp akasangiphenduli. Hayi ungadimela ufuna office lakho uyalazi? Ngizoke ngibuze kwabangisakhona ukuthi bayalazi i-office lakhe. Akuzomela ihambe ne-office ngoba kwalokho nje ukukhokhela ummeli ongalazi i-office lakhe kwalokho nje angithi yabo. Weza yena straight efletini kimi. Hayi imithetho phela kwasafuna phela uma umnikeza imali bese ke esho ukuthi fika nase-office kuzobona uzosayina angithi yabo ukuze angithi phela njengamanje ufuna ukusayina. Anginanto engayisayina umuntu wathatha imali nje kwakuphela. Hayi unaye kummeli ma. Angisayinanga nethi. Wamnika phi imali esandleni noma ifaka phi? Kwakucash wami esandleni. Hawu akho slip. Akuna slip ngoba nganginomuntu enganginayo ukuhlala naye. Ayisebenzi kanjalo ngento yabameli ma. Uyazi futhi umuntu uma usalinyalelwe udunyelwa yikhanda wenza noma yini. Sengisho khona ukuthi kuyena uyawazi umthetho yabo. Nama code of conduct nama ethics abo uyawazi angithi yabo akuyona indlela le yangithi yabo okumele baperforme ngayo ibhizinisi yabo. Ngoba kufanele kube ne-evidence ukuthi uba nemali usengayiphikathi angimnikanga. Vele into engenzeka nale yangithi yabo. Because manje uthi ufuna kuye office ufike uvule ifile osayine memorandum angithi yabo. Sorry osayine mandate. Sorry. Isiyovula yena ungekhona. Njalo nje wathi uzovula ifile. Wathi uzonisayinisa apha ndini ufuna nisayine phela. Kunanto engangayisayina umuntu ayikho.
angisayinanga next. Eish, hayi sisi wami, yabona nje. Ngicela ubuyele kulabantu abexhumanise naye ulommeli ukuze bezokunikeza i-direction ye-office lakho uhambe kuyena e-office. Okay. Yabo sizozwa-ke na ukuthi uthini emva kwalokho siboneke mhlawumbe ukuthi iyiphi indlela esingayenza ngoba ngibalela nami ukuthi ngithi ngoba uthatha ummeli wangapha eThekwini akwenzele i-inquest mhlawumbe ukuthi athole ukuthi kwenzakalani menze i-inquiry ngokushona komntwana njengoba ngisho ukuthi la mhlawumbe-ke ungathola ukuthi makubuye investigation mhlawumbe izothi ayikho i-foul play noma mhlawumbe kwenzakala kwaba nje i-negligence ne-mistake yokuthi kwi-balcony kube kanjeyana ithiwa yini landlord leyo funeka ngabe bafake izinto laphana ey'vikelela ibhalkhoni ukuze-ke abantu bangayiphusi ngale yabo but ngoba sekwenzakalile mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ukuthi uma kuthi niyayenza-ke mhlawumbe leyo case ngommeli mhlawumbe inkantolo ingathola mhlawumbe ukuthi bathole benephutha bona yabo. But-ke ngicela uye kuyena lo mmeli wakho ngoba uthole impendulo kuyena ngoba thina singapha eThekwini and njengoba ngisho nje abantu bethu abalekela ngokwengqondo bangapha odokotela eThekwini nabameli engathi mhlawumbe singabarefera kubona i-most yabo engapha eThekwini yabo. Futhi sekungaba ama-cost mangabe bezoya ngaseGoli but-ke ukhona ummeli okhona engimaziyo ngalapha eGoli mhlawumbe if usuthola ama-answers kulo wabona ukuthi ayikho i-progress ekhona mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ngikuxhumanise nalo ukuhambe nje yabo ngingamcela ukuthi akakunike indlebe alalele akwazi ukuthi izwe case yakho abone ukuthi it is workable or not yabo. Okay. Yes, yeah. Okay, but umuntu ngiyakuzwa. Yebo ma. Okay. Nakulokho kokulweka ngengqondo angazi ngizokwenza kanjani yabo ngizokhuluma kodwa noDr Mpanza ngibone mhlawumbe ngizwe ukuthi-ke ithini i-advice yakhe. Okay. Ngoba ningahlali phansi nizoyidinga ma yabo. Hayi kunzima. Yebo ma. Kunzima mihla namalanga. Futhi ngathi kuya kukhuphukela ngoba ngesikhathi ngilungiselela umngcwabo womntwana ngaba strong but manje ngathi ikhathi ngilimala kakhulu manje. Hayi phephisa ma. Hayi kuyazwakala but umuntu. Phephisa sisi wami no kulungile sizoxhumana nje ma sithole ukuthi yabo. Okay. Kwenzakalani yase. Ngiyabonga nje kakhulu ukungipha indlebe. Yes ma. Okay. Okay siyabonga sisi. Okay buta. Thank you. Thank you. South Africa naloko usizo njengoba nizwa-ke nje yabo isimo-ke lesababhekene naso-ke umama sokuthi kwadlula lo mntwana ukuthi aweke lapha efletini. Njengoba ngisho ukuthi nani-ke abantu enihlala emafletini engathi ningaqikelela indaba ye-safety yey'ngane yokuthi indawo enihlala kuyona ngabe ngempela iphephe kangakanani ukuthi kungagcini iy'ngane nazo seyikwazi ukuthi ziphume ngawo mhlawumbe amawindi noma mhlawumbe abasema-liftini. Kuqikeleleni bazali siyanicela nje kakhulu nani badala nani ibheke nani because lezi ndawo enihlala kuzona ezinye zazo ayiphephile ngempela. Yes siyazi khona indawo zokuhlala ziyadingakala ziyafunakala but-ke ungagcini kodwa nawe usuthatha indawo nje ubona ukuthi yabo i-risk ngempilo yakho la but-ke sizobona ukuthi umama sibalekela kanjani nodakazi wakho ukuthi bakwazi ukudlula kulesi simo nokusimukela isimo. Ngizobona mase ngingejeke noDr Mpanza ukuthi-ke indlela angayikhomba ukuthi nansi abangasizakala ngayo. Bekuyilokho ne-South Africa ngithi angizwise nami ukuthi umoya wami uphulwe yini namhlanje kuseni nje kuwosabe kuyilesi simo esikanje. Mina Duduzwa kaMkhwanazi segameni lenhlangano Ithuleleni Organization siyanithanda siyabonga nisale kahle emakhaya.